tika khan nge online a thil icha nun ber Amazon le Flipkart te adang po kan mel riat ve ta fur mai an na tho emo an bung ro thal that zong te funga ta na an man rin arsi panga hi isha photo in ka ring chu tiang arsi panga chu te funga ta na mang turin an ron ti ve to chem ama sa in ka channel bin ga ilut sak tu zong zong te in vain chi bai thami ka buk le vek a cheu sang hi som ni pakhat kho vela ka lo lo ma che tunang lai a chuan customer review kan ti mai customer ten an bung ro lei a chiat le a that thuwa thuziak an hu chia thin chu sumdon na khai ding tu ani thei tlat I sumdon na asiam lian theya a ticket chevek thei bokani chik devin han ngai to le ta la mi tam jok chuan online na thil kan cha donin review kan share thin ani lom ni a leito ten an fak nge fak lo mi engza tin nge leito review peto an tamem ti te enga nge kan share lo te lulang ni ti ro kan thil cha tur that le that lo in nga na lian ber pakhat ani miau sia ma se hei hi I hre to ngaim review I mu thin za a somli hi alim ani ti hi engtin nge alim fake review chu alo om thei kan ti chuan mi ten an thil lei ni mi alwa midangin an lei du nan tha thei topin leito ang hrimin thuziak mangin an fak chiama review an ziak thin chung ho chuan a thlonin thil te te an don thin wang alo ni heti zong hian a chiang deuh ma na Facebook a hian group pakhat Amazon review group a oma sumdong tele review lem ziak thin fake reviewers te in biak po na pakhat ani thalak nal tak takin bungru an posa fake reviewers hoin an lo review sak le mai thin barter system kan ti poisa a leilova zorsum in thleng na chi khat ani a thlona don a om thina wangin Amazon emo Flipkart a thil zuar tu te tan fake reviewers tur hi zon hu a har salo hle a an sarkar man thiam a thlona sem a thlona don policy nen po a in ang viau ome company le mimal sumdong tamjok ten online in thil an zuarin an hral mek zela review le ratings nei thaten fake malam an ron o chat thin tunlai khovela online shopping lianber pol Amazon hi I han thlur bing le te ang Amazon a hian sumdong 1.8 million vel an meka sumdon na bungro chi rang 600 million vel a ombok te khin nan pen leitur kalo zong ta a phek ma sabera ron lang ho hi I mu em 4 stars aya tam an mu vekani a thenin 4.5 te chu tiang zelin 5 mu te po 3 atronga 2.5 stars mu te chuan min hun chone moti mai turin phek nga na le phek rukna ate bu an lo khor ve mek boka kan tai mak na in atlin lo wang le kan hun nei dan te azirin phek khat na atanga phek nga na thleng ke win thil kan cha tlang puya phek som na vel thleng keu pe po kan om ve le zeu thin bok sumdong tamjok ten bungro tamjok an hral the nan fake reviewer 5 star mangin min doi lu haya 5 star review nei zinga 99.6% hi fake review alem ani loisi kan thil cha hi 5 star pek chat hi artak ani heng mi te hi dot manga mi pui mi mir du thlanna min thei tura roi anni fake review chu ngatinge an man reng le sumdon na bungrua quality lem lo po thal veka poisa a chantir an du wangani achangin fake product te kan thil cha ni mi lo thleng te mizorama ngei po professional camera cha na a lungtum dongnol la bolo reviewers tamjok hian review an pek na bungrua te hi atak taka an hungai lo ti I hrengai em sumdong tam takin an fake reviewers te midang product a negative review peturin lo nein an lo ruai vele zel boka claim lai deuh khan Amazon hian review sing ni lai mai a delete niam mole chutiang zelin Flipkart po an lo tel vele boka report pakhatin atarlan danin Amazon a hian 250 million vel review a anga chut ani a chung zinga 2 million aya tamma review chu bungrua a lei chu soilo a mu po mumi alo tena review anzia alem anga chut ani bok electronics lambi ka 61% review chu alem ani a
3% atanga 10% hi bungrua leingeya review pe te anni company pakhat Black Hat anti chuan an product review zia sak theitu hnena thlakhata dollar sing khat an pek thei thu an soimau mai niamole he article pakhat hi I han enlok te ang lo neya Amazona review ziak thin tina ani review izia awanga ithil don zinga hluber enge tia an zona chu dollar somnga manhu bluetooth speaker ti in achang India poisa chuan cheng sang thum zaruk somriat manhu vel ania a tha thokhat viawin arin om teng laia po cheng zathum somnga atanga cheng zangaman inkar speaker po kan chiautir ni leng peitlat ram changkang jok America rama puitlinga chiar theichin 82% te khuan online athil ancha ma in review an share potrin anga chut ani chung zinga 16.2% te chu review le ratings atanga thilcha tura thuthluk na siam thin anni ani le fake review alem chu an threvengai rengem atam jok chuan hria e chorwalin 20.8% ten verified buyers kan ti mai bungrua leingei tena review an zia chu an rin thu an soilain 4.1% dang te chuan review reng an ring lo thung keini ve hi le India rama kan senga engtin nge fake review chu kan thur chhuah nal taang pakhatna a review tu profile kan enanga product pakhat chi a reviewa fakna thu ba ka soilo chuan fake review ani ani na product a review hun kan en le anga hun eng emo big chunga review chetaka oma adang zonga review tha hlir om le si chuan fake review ani pathumna product khan 5-star review bak ani lo chuan red card a munghal alim ani ti achiang hal mai ome palina product review tu kha mi somnga vel lo ni ta se thumal pakhat lek amazing good excellent must buy ti chaute a review om chuan fake review ani smartphone hum kha an hmang tangkai tala review rin tlak lo en na turin website te po tam tak om to ania kan soilang vek seng lawang ithil cha tur chu a him lo hre turin fake review wa in khat suang che online a ithil cha le huna hei hi lo hre ve rengte beauty product kan ti mi che in chaina lam makeup le tlere ulama hian 63% review hi a fake ania pheikhok sneaker bi ka hian 89% review hi a rin tlak lo food supplement a po chu tiang bokin 64% review hi rin chi rual ani lo a top pera chuan online review hi a rin tlak lo